Ya Allah, pola keng laka-latang nasib podi enga ria. Bene keng lo penyaman bina foto. Keng rasana enga odi neng alas. Neng repas kengku. Ya cecen oleh namolot acara kan. Cek bade kompoi takkan ekakan. Cecen kok antara ke Jumadi mulai beri rabadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Head le. Iya kak. Serang kamu le. Injak kayak antara ke head kak. Ah, itu aja dulu le. Yud. Ya cek panas kak nih mor. Nah, kalau oso mah. Baru apa le? Lo tahu kak nengnya kengku. Head kan banyak rabet kak. Marah apa? Engkau beri rabetan situ. Baru apa le? Nyari rasa ada. Jadi kan penyaman bina foto. Ya mun kajian iya kak. Pun karo neng rekengku engkau kak. Mun gede gangku le. Cuma tegangku kan tekan anang rapa le. Daripada rabetin di goreng aman rabetin di ngatang le. Oh iya kak ya. Engkau kayak tanya tentang anak. Yelah mun deh yang kok mulen lu kak. Oh iya le. Ayo kak ya. Iya. Acara Abe Mariam. Dia jemma ya. Oh, ini Jimma. Misalnya di Mariam ketiga. Jadi mah Be. Ya dari Romana teh Jumadi na cong. Ya ampun, lu Be. Laping ya marelo nas panas ya. Ya Be. Ya Surya Bi Mariam. Padahal bianang lah penyaman. Iya ya. Pola kila dari seperti Mariam nggak jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dong. Ya sampai di Ada apa mak mulai ping? Enggak Be. Oh, anak kan kompoi gitu, kan kompoi gitu. Ini tinggal Anak apa tubo lah, tubo. Kalau dong les istirahat ke kamar itu dong. Ibu. Anang mbak dina rapat ping, engkau mareta kengku di saarena. Ya mana dia tak repot tak apa Bu. Kok akan datang lagi Bu. Nje engkau tak repot ping, adalah keluarga, cakap pikiran engkau, adalah nyaman, lah ada pin usaha aja ya. Derma usaha laki ping, Alhamdulillah lancar Bu. manter terus lancar ping. Amin. Jela kala anak ang lapatedong ping, laki na pa kalonin ping. Masa apa Bu? Ya, beda na kaya masa eme ping. Lala katay laki na ping, pangakan bareng ya, na masa eme na rin. Ala, bedayin. Bu. Arang akan bareng ping. Ya, laki na nyentuh aku na.
Tapi lah caki korai ya, lah sabar nang dapur. Ya ampun Bu, Ki nyono pamit. Lah dak remah con serengan waan nang tedu. Kak Ki berundangan bolon Bu. Oh iya iya. Kala le, kala alang. Ini seremak panas. Ternyata dong, kocang entong leken. Bisa orang dia makan nih. Salam. Kemana le? Tedu enggak? Oh iya, kalau mbok ngucap, anak ngucap ke pulau mbok, dia rumah kak. Tidak rem boleh senyaman. Daripada merepot embu, pun jangko angan embu iko bolongan kau di head. Ya mende ya kak, lebih lah kita nyakin pole ke mbok pola kilem. Iya kan lah tedu. Ini serana angge tibi. Iya kak. Dede. Iya, Dari di mana? ya, terlamar ya. Ya tahu juga kenapa. Beda apa sih? Ya antar ke rumah berjalan. Setelah Heda sekalian embu. Yang mendapat salam Bi Maryam. Apa? Jauh tak pak. Yang Bi Maryam lo mana ber. Heda deko mulo repot suruh mulai. Hilang kok kia tutur ketanggin ini. Ale. Apa kak? Ya ber Martin. Beda apa kak? Yang mendapat salam embu. Embu lo mana ber. Deko mulo repot suruh mulai. Oh iya pilih, apa balik apa mbok? Engkau dekut lah mulai. Oh ya hilang kok kia terus ke rumah berjalan. Yud. Ingat jadi. Yuk. Waalaikumsalam. Edna. Iya bu. Sakit apa bu? Minjak keng kepelangan. Martin sekaroma kocang komat itu bu. Biasa sakit rentua ping. Sama anang lo gitu ping. Siapa torok ketang ipar. Lo nangis ya ping. Enggak bu. Ya mayu pana periksa ke bidan bu. Lah ping kok leberes. Oh iya sekocang tang laki bu. Tempengnya dengan polong tangannya. Malah lo merepot ke Heda ngoni ke polong engkau bu. Dak remah cong, lo tadi beban ke hede ya cong. Bu, kan ijab kabul sampean lah tadi orang sepona kaula. Manabi kesokan, ngereng semangkin. Male kaula sarengale tak kira pikiran. Katina apa Bu? Engkau lah pasrah cong. Abe lah sajon tua. Mun beni hede bi ceping. Sapa pole searah bata engkau cong. Iki munde ni katore semangkin ngereng Bu. Iya cong.
Ajem setengah, Bang. Oke. Beca on. Mare be. Mare da mara anak makan nak. Ya, tengah teh. Ali, saya belikan. Tuh tahu. Ada kafe, sana ada dapur kak. Melai beras, melai cuko, melai cabai. Kalau om sabar. Duduk remah deh, apa nak kedeng kempos deh. Iya lah torot kak, toron dina bay. Kok aja lah nah. Iya lo apa kak sambil ya lah semak. Se. Ya kak, kelangkong ya kak ya. Marah, ntar kembang marah. Lolo deh kita kutuk. Saya yang penembah deh. Yes yuk. Mana yuk? Mana dia juga? Ambong jeng terjang perbelanjaan kayak pengembangan anak. Dah mah hedenat. Cara ngembong jeng terjang kayak belanjaan kayak pengembangan anak. Tak karuan. Anje pi ngarela kala tangkarep. Kele pangangko di emang nang pasar. Arya saya kocak sayang anak tak marah ke kompoi.